Dei ke parti HSPDP kabalong ketelong sany hima bala penyo ya ke Jelapura, laong kakong Evalini Kharbani kertong na ke 8 Mauhati constituency, hadien bakala syakjit kum ke kertong pura bani aireng na pedeng kiwei ki kentai na ke ka constituency. Katai ka kertong kalau ongru bakaya kuon ya ke election na ke bentaban kersyan ya ki kup shiliang sem shiliang, bat syaki pajba nong rep haka Mauhati constituency hi berok kawai, da ka banjur ru baka jing penlong ya ka jing yalang pajba neki public rally ki deitan ki tamasa penserwaka ya ki pisa jong pajba henrei don kam ban lej pen sngotu syaki shnong na ka benta bantrei bat kumju ru kala ong balada ka job kan long ka khubor jing job jong ki pajba antas ni ngalak pendap ya ka skutni angkat bat kot kislaki kalau biang bangilada cek bat mukha jing kubur segi pajba bangga ngalap pendap ya kan skutni ke bangta bat ngawan namta di pajba ba kajing job kajunga kan dei kajing job jom ki pajba ngawan namta kup shiliang sem shiliang bat ya kinong rap jom kinong song sinong jom ka Mauhati hi berok kawai bat nakaliang kajunga mapan kajing kersan ya ki nong thep bud hapo Mauhati nangis kem ba kin ai kajing kersan ya na bat kajing job kajunga kan long kajing job jom ki pajba. Kaya kajing pi, nam tak kajing pelong ini kirali. Kajing ini jangan pan pelong ni kan kirali kalau step A, nama kadai tang sesisni, dari ni don kam, banyak tray, ban lek, kisnong ban pensutu, ya kipat ba, nong song sinong joko konstitusi hi barok kawai, aku ban keren hang ni. Ngikum ke parti SSPDP, kadai ke parti, kabala rim tam, bat kabai ya kejait ban rio, kaba lapan yoru ya ka Jela Meghalaya tengah kerpat ya kinong kersan berok kawai ke Jela Meghalaya ki bangi ngilabu ke kandidat ba ailam ke jing kersan namenta kani ka parti ke jongi ban penek ban pensa ya kani ka parti ke jongi banginla ban yada ya kari ba ka jaj ban riu ke jongi na ai kublai sai sisen pat ya presiden jong ka parti SSPDP ban ai ke jing perku do uru pun koi syak thong jong kajing job jong ka parti SSPDP barok kawai kan dei kajing job jong pajba kermen scam bakini ki kandidat ki bangi ngilabu ka barok kawai ke Jela ba kin koi syak thong jong kajing job ubarep lengkha housing ubatrai bela housing bat ubaduk ubasuk housing ubulai shibun ubulai syajam hakawai pat kaliang ukertong ka 11 sning uba Primson Makdo ulapan jing kersyan na kipajba bakin jet ya banlong unong thau an na katay ka constituency Oi meda kasing yang ada ban lek skutni na kermen ru ba impoi be sakathong kipajba jungi piri meda kasing kilawan katop ngamdon ngam du jing kermen meda ngap milanti ba kinong bud jungi kersyan ka parti jungi ka parti SSPDP parti barintam akan ba ini piwe inong song jong konstitusi kinera ban kersan ke parti ban punya ke parti ban rai ro ke par jong imlang sadang ko konstitusi